87.6 Geto FM. Gicunji kia ekuru kuongerwa mbunge gikiritwo kenda kigwata kura cia ekuru. Gicunji kia mbeca cia MCAs gikirwa kenda kigwata ma MCA bakurukia reka aretwa kiri county assemblies. Abunge kuthurwa mawaziri na mbira bekirwa kenda ini kezi yathi mbunge bagitatha bakurukia kana batetheria kumikampeinira mashinani. So karaitha kira bambite bekira biaba kwenda wikira lakini yende bachoka bekira tondwano lakini tuge atiri kuongerwa kwa bunge gutireti BBI twitikanĩria umbere kureti katiba enu ngatayo tukuruthira karabati abunge baba nandi kwanzekeja kwithirwa Uhuru kathikiriria maraga barithirwa barinja nontu baregere kwijana formula ere gatigira atia tuthanzi kung'ana tuthanzi ne ting'ana ndebene undu kinyora BBI kuga ne atiri tweta ndebene twaringa kura gwatuika kuri njende imwe kurukitie tuthanzi iwe kwirirwa iria abunge bakongerwa muthaura ndikuria ri na atiri BBI tio alpha na omega ya kugarura katiba taratwagarura kaire kenda kuruka na tongerwa abunge bangi kukanya kareo gakuga atiri gicunji kiu gikuongera abunge nuntu kiriongera ni untu bwa gicunji gia katiba gikwariria mantu ja agenda tukiriteni kenda abunge betu batiga kuongerwa nani gukeja na muswada jonge ja jo akajo thiuruka tu jokothorania Jona gatutongeria yes bano tugeta no neo menya kuri muthaura kurenda kwira gintu kimwe mbeca ta inu chikwirwa chiyete cia ward tutikunini referendum kenda chiongerwa ngugi ya senate ni iriku muswanda toyu bateri kuretwa mbungeni ya senate twina bunge twina senators bena batana Kenya ubateri kuretwa ndeni ya senate senate bakurukia senate bakurukia abunge nabo bagachureithia ntibo baloketaga mbio mbeca nabo bagakurukia mbeca chikaya kiri county direct totiko nindi referendum kenda tuongera mbeca kiri county lakini ile cha county nukuona kire ikwariria gikugo ntu county ikaritura kwewa mbeca ikaewa mbeca ikunyira 35% ya mbeca ira ciuthuranitwe ithirikari ya Kenya iri ugoti nukumenya thiro twina marandu maganatha dirikana ria mbeca 35% yaretwa county tutira buta ruti wira baraba peya wa mbeca national level tutira buta ruti wira ba ministries bari waku kwe bange orirwa tutabuta ngosti waka na tutia buta kinyambe ya maguta na chama ofisi ndio uri atiri imbio twanywira panado na tutukuriwe imutwe uri ukethirwa atigia ri thirikari nene unu abwire jo mutojo bwirite o muri ati batwi wiruta mbeca na inyabara bakuria atiri ikethirwa 15% itironeka 35% ikoneka ri ndi uri atiri ukethirwa wandiki muntu agikureaga ngiri 15 indi muchere ijo chereragwa agachoka akeja kwira naru nkwenda kuongera mucara nkureage ngiri 35 kawambirio mwire waga 15 no 35 ukona inde newe jia nkwire kenda mbeca ino cionekana cia kuya mashirani 35% reitigara mugenya rechukumo na arungu wagora bezikirio mere agere ogoti na insurance warethia ngukurire ogoti wathinjore ogoti neo atiri guti ogoti bomba kuongerwa guti kurukitwe giceria no te sheria ethithwe nete na public participation public giriko ne kurukire mbunge kwa mubunge ora tuthurite mbeca abunge bari no atire kubetegia muthaura uti mubunge ogatwaikia murigo ejande bene kaire turego muringa nthi nukuona kire antu bate kwerewa teka thirikari kuuga kothorania mbeca inyingi gekuga atiri mbeca ire cionthe yuthoranagia icio 100% yes thai engenyura 15% kiriu ikanenkera county nani ndakuria ri nyura 35 ikanenkera county ndauga ikonga ongera ndakuria muthaura isaza tunenkerwe 35% ya na gwingirie komire ogo 35% yayo lakini into kira kire otha ino Kenya wage bill yetu already too high nukuona daino bana bagetumagera tukenenkagero ira tunenkagerwa inkai bado thirikari nukuona yena burden itikumba ku balance mbega cha maendeleo na ile ya aruti wira bayo na mbeca igana nukuona so no mwanka bagerie wakisha 35% yeno eweta mbeca igana jochiethera 100% yeno ni eweta itithwa ngoroki kenda baomba kuona mbia cha kure ameshara kwe maintain na batigaria cha kuia Bwambere ma
bwa mbere ma gintu kiria antu batije ku mbeca inyingi muno itigagwa na thirikari nene inyingi muno ikanenkanirwa ministry ikurita ngugi cia ira nyingi chekirwo kwa county minister ja urimi mantu jara maingi ja urimi ja ikirwo kwa county lakini kenda bona mbia ja kuia na budget nene kenda bona mbia ja kuia utika department ni gatweka fully devolved na ndino kuona mbeca iri nyingi etage county utengu githirikari nene ire mwakurita nontu janande waziri kagwe atiga kwa budget nene health ngugi hu ya manto jogi mabamwiri ne ikirwo kwa county budget hu nene atiga kwa kuthithia kumbe kwina mbeca nyingi muno cia manto amaingi itiga kwa kithirikari nene ene BBI ne one bateri kwegweketheria ikauga functions cia devolved functions citweke fully devolved no kuona ndiruende chithi na mbeca ciayo mashinani no tutaendo karaitha county nera we konenkerwa mbeca yakia nenkerwa mbeca igachoka chigitwa mbeca bagatu ibatunya watika bagita watika bariaga mbeca cia agriculture imwe chigatiwa na national no kuona na mbeca chibatiri kwethora chirika county iru ne BBI iraya go streamline ikatheria ikauga 35% ne thikire county assembly kana kire county government lakini neo urimi bunde bothiana national and county government isipo nukuona lakini katiba ni muthaura mbere ciatire imbia tumakagwatiwa na mbeca nyingi ngurukie mbeca ira cigutenya county imwe yonthe na atigia cibitari ithatu ni ngukwira nandi kago ne mbeca uchi awe icho ikaoneka no ati wagita ngugira katiba yugite ite BBI itegwitia gucokeria uria katiba yugite menya mbeca ira kawoti wacio ni nyingi ngurugira tharakanithio ona kuria ngona aba mburia muthaura kae muone kandu kana numba na wora gendere na arama MCA bamiru bagendere onia nkuga atiri no akuga atiri gwatuika gwi gintu tukuona gikibwa kiri BBI na kiumbote thianto betu tukamita yonthe nuntu kuri gintu tukuigwa gitu tukwiria Geto FM.